Rwanda Maliki business neza cyane mu bwo bakora guhana n'abageni nkamwe safero ntakiyaga ibijyanye na cryptocurrency nize gute amahoro neza kureba uno munsi mfise amaziko kuyagana namwe mu mwanya muto ushoboka menshi bisema ibibazo kuri ubushaka gutera imbere muri crypto mbega muri crypto hari ibintu byaba bisabwa kugira ngo mutere imbere muri crypto n'ibintu kugira ngo yokurikiza kugira ngo atere imbere muri crypto. Ikintu cya mbere kugira ngo natere imbere kuronka amakuru y'information maze kuronka rero information by'ukuri kurema aho gutanguye kuronka inzira ushobora gucamwo ikakuzimurura icyo ni cya mbere. Ikintu kigira kabiri nuko umaze kuronka information uronka na formation y'ugurwa warose inkuru mugabo ntiwarose umuntu aguforoma aguhugura ushobora gutera imbere warose information ucubura umuntu aguhugura urose information ugacuronka umuntu aguhugura ariyo formation biroroshe kwicutera imbere. Abantu benshi babura ku kantu nagite rero kugura icyambere nakubariye ni information ni use mu cyongereza. Cya kabiri ni kuronka formation ukaba forme guhugurwa umaze guhugurwa bimwe wigishijwe ucubishyira mu ngiro cyo twita practice cyongereza pratique voilà aho muri crypto ushaka kubandanya n'urugendo rwawe vraiment ibyo ndakubwiye ubitondekese cyuko bitonze success ni simple bwana Maliki nawe murakoze cyane. Hari ibindi byiyongera ko rero bitatu yego hariho icyo bita discipline ukuvuga wewe ikintu wamaze kukibona gikore ukoresheje discipline no kuvuga wame ukora cya kintu nyene wihe intego ntihagire ibigusamaza ugume kuri ya voie ya uriko no kuvuga ni nka kurya umuntu agiye nko kwishura atagiye atonda misi yose akore kuri orere yihaye agenda atakaza ubushake ugasanga nabivuye biramugora yego bikamugora ariko igira kandi nuko ucugira focus kuguma kugatumbera kije nyene watanguye ko ntusubira inyuma ugumize focus ugihevye bice bitasase ukumva umengo urabivuyemo uga focus namwunganiye kuri akantu ka focus rero abongereza bayamaze bavuga bati success doesn't happen overnight sigurike ntushobora gutunga cyangwa ngugere kuri success mu joro rimwe ibikunda ikikora ikicyo kibagira ni patience ibintu byose bigira igihe birasaba yuko wihangana ukabirorera ugakamira ugasukamiza kujya kumurimyi arabiba akategura isi imbuto mugabo akarindira yuko bizokura akabagara imvura ikagwa akaguma arindire mpaka bikera urumva nta cyasarurwa nyine yabivye cyane. Murakoze cyane. Abarundi benshi ukintu babuze kumenya ayo makuru babuze izo nyigisho narabemereye muri Vinga Scam Media uzo mubaha ibiganiro abarundi bose bacahurira mu bahereze murakoze cyane. Mix